Poštovani gledalci, zdravo još jednom iz 3D instituta. Danas ćemo preći na drugi tutorial vezano za Grasshopper i dizajn u parametric environment. Kao što se sjećate, imamo Rhino i Grasshopper. Danas ćemo istražiti prvo matematičke komponente, sabiranje. Uzimamo number slider. Ctrl C, Ctrl V. To funkcioniše u Grasshopperu sve. Ctrl X. Imamo panel. I vidite da možemo da sabiramo kroz slajdere i da te podatke kasnije koristimo u prostoru. Ono što nam Grasshopper dozvoljava jeste formiranje raznih lista, jer u suštini ono što nam matematika dozvoljava jeste da formiramo razne sekvence brojeva koje kad prebacimo u prostor u stvari čine određenu formu i na neki način u stvari geometrija jeste samo broj raspoređen u prostoru, a opet matematika je samo u stvari objašnjenje za ono što u prostoru postoji. Tako da recimo imamo komponentu range koja ćete sigurno puno koristiti, koja ima dva ulaza. Imamo od 0 do 1, znači domen range-a. Range znači domet. Domen će biti, znači da stavimo od 1 do 10, od 0 do 10, pardon, i da stavimo integer 10, da vidite što se dešava. Ovdje će se pokazati jedna od stvari koja sad imamo domain of numeric range od 0 do 10, number of steps 10. Što znači da u prvom, ovdje gdje piše, gdje imamo slovo D za domen, u stvari tu formiramo domen dometa, range-a, a onda u N govorimo koliko ćemo da imamo članova, to jest koliko ćemo da imamo elementa od koji je svaki podjednako udaljen od susednog. Da se malo izrazimo onako pravilnim logičkim jezikom geometrije. Sad ću vam pokažem jednu simpatičnu ideju, nešto što sam ja naučio usput. Mislim, uglavnom, vidjeli ste da smo malo pre, da sam ranije kucao, zato što su prvi časovi number slider. Kucao sam pa bio, a ovaj put sam uradio 0, 2 tačke, 20 i dobio slider koji ima od 0 do 20. Sam uradio 20, 2 tačke, 40, dobio bi slider koji ima cijele brojeve 20 do 40. I evo, ako imamo 40, ili sad biramo koliko ćemo tu, ali to su ti, kažem, range-ovi. Ako uzmemo da to primijenimo malo nazad u geometrijski prostor, koristit ćemo osnovnu stvar u 3D modelovanju, osnovni element, to je point, tačka, construct point, gdje ćemo da
demonstriramo šta taj range znači. Da to malo, jer je to sve mnogo jasnije kad se vidi u 3D prostoru. Za domain ćemo koristiti komandu construct domain, a domain opet zahtjeva dva slajdera, to je znači od do. Ovaj ćemo domain sada povećamo na 40 i to je nešto što možemo sad da na neki način iskoristimo. Isto to, samo da malo pročistimo sad ovo što smo radili. Možemo da uradimo i za y. S tim što, vidjeli ste, ja sam kopirao oba dela, međutim, sjećate se da je kod range-a imamo taj donji input koji znači da ne definiše na koliko je delova podeljen domen. Pošto nam taj broj, taj slajd definiše koliko imamo u stvari tačaka, onda je logično da u ova slučaja domen bude podeljen na isti broj tačaka, jer nam treba isti broj inputa i u x i u y da bi dobili, znači, 28, 28, 28. 28 broj tačaka. Ono što je simpatična stvar kod igranja sa listama je cross-reference. Znači, uvijek vam govorim tačno ime komponente, tako da i vi odmah možete da krenete da ne tražite, nego naviknite se da kucate, a vremenom ćete učiti koje sve komponente postoje. Cross-reference, znači šta radi, on će da nam malo to pomiješa. To jest, pravi da poveže, u stvari, najbolje bi bilo da to pogledamo kroz panel, jer će nam malo to biti jasnije. Znači, ako se sjećate stvari koje smo pričali možda prošli put, imamo 30 vrednosti, a 29 članova niza, koji su identični, ali i koji su nam u ovom slučaju definisali ovaj niz tačaka, gdje svaka od ovih tačaka ima, prva ima 0, 0, 1, 7, 2, 4, 1, 4 z x, 1, 7, 2, 4, 1, 4 z y i tako dalje. Ono što je ova cross-reference komponenta uradila jeste da je svaki broj pomešala sa svakim, pa je dobila 900 i 900, a ovdje će bude 899, da. Jer imamo 30 vrednosti u oba range-a. Tako da 30 puta 30 je 900 i onda imamo svih 900 vrednosti tu. S tim što sad, naravno, možemo se ovako fino igrati sa tim nekim patternom koji nam odgovara. Na kraju ćemo uraditi jedan klasični primjer gdje ćemo iskoristiti jednu metodu računanja distance između tačaka.
To je obična jedna komponenta koju ćemo dobiti samo kucanjem distance. Ako imamo, ne znam, dve tačke, ovdje imamo mnogo, ali recimo ako mi uzmemo, imamo pravo da nacrtamo u jednu tačku. Ove tačke, kliknemo tu, kliknemo ovdje, to je tačka. Prošli put smo rekli, ponovit ćemo, point. Kucanje point, params, prva stvar u Grasshopper, osnovna jedinica. Set one point, kad je kliknemo, obeleženo je zeleno i mi nju možemo da pomeramo. Uključimo u A, ove ostale tačke koje smo mi dobili, u B i dobit ćemo 441 distancu. Imamo 441 tačku i našu. I sad ćemo to da iskoristimo da, recimo, u komponenti sphere iskoristimo tu distancu da bude radius. Ali naš base će da budu lopte. S tim što su te distance malo velike i onda bi bilo dobro da ih smanjimo, to jest možemo smanjimo sve ovo. Mislim, u suštini što treba da uradimo jeste da umanjimo ovu distancu. To inače, mislim, ja radim, ne znam kako drugi rade, trebam slider koji je od 0 do 1 i onda mogu da kontrolišem šta se dešava mnogo bolje. Ako uklonimo tačke, onda ćemo sada taj neki, možemo se igrati, možemo i dalje. Ono što je, da kažem, možda sad može bolje da se uoči kao esencija parametarskog dizajna jeste da cijela ta naša formula ostaje povezana i konstantno se refreshuje, postoji kao sve vrijeme, tako da mi uvijek možemo da meramo i formiramo razne neke varijante bez da se vraćamo i opet modelujemo i to će sad sve i dalje funkcionisati i sa tačkom u Grasshopper, to jest Rhino geometriji. Kao što smo rekli, jaje idu, to jest prvo middle mouse button, pa onda jaje i onda dobijamo jednu prostornu strukturu koja ima tako jednako matematičko pravilo. Hvala vam lijepo na vašoj pažnji, do sljedećeg viđenja.